ovdje i ovaj ovdje. Da. Znači, sad ako ga staviš tu, već ja moram razmišljam kako mogu da se brani, a pošto stopom ne mogu da se brani, pošto stopom ne mogu da se brani, pošto stopom... Mislim, znaš šta je, to je splavični sali. I sad do tog splavića se dolazi tako što... Do splavića se... Nekad u 8 i sad prvo. A opet hoćem staviti kopirać. Hoće? Nema nešto. Dobar. Da su duge, znači koliko ste krst. Ali šta, ali ti ćeš mi pojesti. A da, znači mokaš ti... Ajde, jedan. I nikom ništa. Nikom ništa, samo smo ostavili sa manju figurica i to je to. Bravo! Samo ubilačku. Pa ne moraš, ali možeš da začiniš tako što ćeš, recimo, da izbaciš kraljicu, brate, ovdje. Ne možeš tako.
kako da što manje šepa bude, razumiješ? Jer ti kontaš da tebi odlazi to kad tako. Da, nisam bio zbog će radio, jer sam bio zbog... Sad ti možeš konj za, ali on to ti ne isplati. Zato što... Nemoguće da nisam bio... Ulazim na topa i jedno ću ti ga pojeti. Jer šta se dešava? Ti ćeš da ideš ovdje ili ovdje, sve jedno. Ćeš ideš s njim, a ja ću kako se zove da... Mašo! Mašo, dođi, gdje Maša? Ona je iza. Pa bazi toto, ali zato da krenu, dođi nam. Gdje, brate, ti stavio? Gdje bi nas se vratilo do vremena? Да. Jeste igračka? Jeste. Što je simpatično.
Nisi vidio sebe. Ali ja to nisam još to za mene više. Ne žena šta je nešto crno gore. To se pomeri, mislila sam majka. Ne zaboravite, nedavno smo pokrenuli naš najnoviji projekat i novi YouTube kanal Serbia Prank. Zapratite i ovaj naš kanal jer vas na njemu očekuje mnogo domaćih prankova, skrivenih kamera, šala i generalno mnogo dobre zabave. Serbia Prank, novi kanal iz naše YouTube familije.